شو زانیاری زیادتر لسر پروسه آشتی نوها گوتگوتین زور لسر پروسه تینه کرن دبیجن که کرد بهیوی بوینه شپنگاوین پیواجو آشتی و چاله سری لترکیه دو ماهی کارودان شنه برای محمد زکی ارمز پارلمانتار دم پارتی شرنخه لأنقره دید گل مدابیتن برای محمد تو بخیراتی جو با کردستان 24 گلو پیواجو آشتی ختمیه هاتیه سرگیرن جمداندن یان جی بردوامن پینگاوین وی ساق بناف خیره دبن ساق طایبتی همه بیجن yani نه پیواجوک elbette ki heye salaha derbas kir em rastî qedr û qîmetê didin em wekî vê pêvajoyê ji bo silha gelê Kurd gelê Tirkiye em pîroz dibînin em dixwazin ber bi astekî ve biçe hêdî yani ev sala qedayî ya bûyî derbas bûyî de gavên gelek şêmber ji hatin avêtin hûn zanin Rêzdar Öcalan bangek dîrokî kir yani herkes li wê bangê ji xwedî derket çi sazî û dezgehên gelê Kurd hebin çiyên Tirkiyeyê hebin çiyên navneteweyî de hebin gelek dewletên cida cida peyamên erênî ji rastî şandin ji bo vê fertekên erênî nîşandan yani em bêjin hanî an rawastiya ye an sekiniye an cemidiye tabii pirzgirêka sedsalî ye pirzgirêka Kurd li dewleta Tirkiyeyê em bêjin bi hema wesa asayî yê bê çareserkirin ji piçekê zehmetin nava dewletê xwe de ji yê ku nexwazin ev pirzgirêk bê çareserkirin hene negotinînin yê ku bixwazin wekî ji berê sala derbasbûyî bi wê konseptê tev bigerin nava dewletê de hey em ji niha bi baldarî guhdar dikin rastî gotinên rayedarên dewleta Tirkiye ên iktidarê yên desthilatdariyê ji gotinan zêdetir û em tu tiştî nabînin yani bi taybetî em tu tiştî nabînin باشه کاک محمد em dixwazin hêdî gavên berbiçav çine yê ku tên xwestin gelek hêdî desthilatdarî û ji hemû fikarên xwe azad bike ve gava bavê jî tamam kak ev Muhammed gavên siyasî ne ev gavên zabûnî ne belê kerim kir kak Muhammed Murat Qareylan zbarım tecrübe ve xwandiye ev axiftinên wî nûne dibêjîtin yani eger em gavên yasayî nebînin çarçîveyeka yasayî ji bo proseyê nêdanîn û ev tecrîd û goşegîriya li ser ûcelan jî nê helgirtin ûcelan azad nebîtin em çekên xwe dananên dibêjî di rojhelata naberaz da divan şer û alozyan da çekdanîn yani tiştekî newaqiî ye hin jî dive gel vê yekê dane hin jî naxwazin ku pekeke carê çekê xwe danêtin heta çarçîveyeka yasayî qanûnî ji bo pêvajiyê were danîn ya berê xwe bidinê ez dîsa dibêjim salek derbas bû sala herî ya bûyî de gavên gelek bi qîmet hatin avêtin yani pekekê kongra xwe pêkanî xwe fes kir û ji dervê wê yazdê tirmehê li Başûrê Kurdistanê çekê xwe şewitandin yani ev rastî tê wê wateyê ku û rêxistina pekekê li vê pêvajoyê de samîmî û ciddî ye hêdî bi şerê çekdarî û tekoşînê berxwedanê hemberî dewleta Tirkiye nekir stratejiyek a siyaseta demokratîk pêş bêxe bi wî awayî tekoşîna xwe berdewam bikitin yani ev gavên he tê wê wateyê ku teyît û tespît ji rastî hatiye kirin tabii çekdanîn bi hema bi awayek welî gav nehatî avêtin hin ya zagonên ez ê bêjim bi taybet nehatin amedekirin çekdayın ji aklî û mantıqê ji rastî piçekê dûre Başe kek Muhammed de diqawme ez bêjim gengeşiyên rûşlatan avîn de diqawme rojanetên guhurtin yani ji beriya niha ji dewletê hinek yasa derêxistin yani ya 20 salên dawî de hinek yasa derêxistin Başe kek Muhammed em hinekê zelaltir behsî pêvajiyê bikin
یعنی اف سالک زیدتره تجی گود کو پیواژو دست بگیریه گلک جوین گلک میتیگ گلک تشتین باش بره چونه کمیسیون هاتن پیکانین گهداریا همی هاولاتیان تخوچینن جدا دناوا ترکیه دا هاتیه کردن یعنی دم پارتی آلیه سرکیه دوی پیواژوی دا ما نه دم پارتی آلیه سرکیه دوی پیواژوی دا شانت هنه یعنی تشتک هیا هنجی گل و شیرن تشتک هیا لپش پردیان چما جگر را نابیشن چما جگر را نابیشن اف کس اف آلیه سیاسی یان جی دولت بربست پریزگیری کن جبو پیواژوی دروز دکتن ام به اشکره دبیجن زلال جگل خورا پاروردکین کو تشتا کو ام وکی دم پارتی جرایا گشتیره جگل خورا و شیرن تونه yani bile herkes ve baş bizane. O ve pevajoy da çi biye çi nebiye me yani jgele para parvekir hezaran civin me pekanin o me konferans pekanin yani le astat çi deye o ber çi ve biçi çi te xwastin çi nay xwastin da xaz pastaki gelime çine rafne gelime çine fikari gelime çine be aynı vi avayim me veki جگل خواستیه دایمه ما براپور و هم جگروا امرالیه رشاندیه هم وکی دی اینکو علا قدر کنه ما اوج آگاه دار که نجبوه ام وکی دم پارتی الوی پیواجوه ده دخوازم به هر تشت بزلالی بمشه هر کس جی آگاه دار به چد به چنا بتن جبوه وکی دم پارتی جبریان ها چوا گاوه فا آویتی نجبر کو اف پیواجو بر با آستا که و بچه باشه کک محمد بگره پارا پار و باشه نها پیواجو تو جی دزانی ختمیه نها پیواجو ختمیه هاتیه جمداندن چارچوه که آسایی جبو پیواجو نهاتیه درخستن بریار نهاتینه درخستن زندان سیاسی نهاتینه آزاد کرن مافی هیوی ندای عبدالله و جلان و گلک تشتندن زمانه کردی و گلک تشتندن هنه لی پلانا ویا بی چیه یعنی هین وکه دم پارتی و جگر را گورتیه اگر اف پیواجو سرنکه وقت بختمه ایتر دولت آلیه که سیاسی دبر جواندیا خدا بکاربینه پلانا ویا بی چیه وی چی بگن؟ ایولا دم پارتی که نشوپیک آتا کشینی آ برفدانا گلی کرده یعنی و یعنی سیاست دموکراتیک ده به دهان بدل دانه نهاج به دهان گرتین دم پارتی زندان دولت ترکیه ده هنه اف جبو چی بو جبو کو دولت ترکیه ده پرزگیری که کرد به آشتیانه به دموکراتیک به چاره سر کرن ایولا دولت حساب بچوک بکه حساب به سیاسی به فکارن جدا به هزرینه به طایبتی دستلات داری دم پارتیش بریان ها چا تفگریا چا البرفادات تکوشین که عین به وی آوای بگل خواه یه تکوشین آخوا برفادان آخوا جبو آشتیش بو دموکراتیک بوینا به طایبتی دولت تا ترکیه جبو وکوی و جبو مافی گل کردی تکوشین آخوا بردوان بکتن یعنی اف زلاله اف اشکره ام دیسات بجن به دهان بدل هاتینه دانی و بکشتن چه بویه به هزاران مالبات ما جوار خوا ترکینه کش برنج بو کو نرخین خوا به دهان گرتین ما سیاست مدارن ما ایرول زندان دانه به هزاران چونه دیاسپوره یعنی امجد بیجن حتی که اپ واجو بر به انجام کی و نه چه البته که می تکوشینا خوا بردام بکن فکر ما البته که هنه گل ما چه تزرینه چه فکرینه امج لگوری گل خوا بوه هزرو بوه فکر دانه دولت ترکیه دستلاتداری گلک و ام بالطایبتی بیجن مادام که بیجن من بکرن سالک نوده سالک اگر کنن نوشنبه نه و گوهرتن جدی جبوكو برسغريكا كرد بيتشار ساكن بيك بي او خويفا بخابين و خوي بخاتن كاك محمد استخوش من بكرتي برسكاديكا شديكم كرتي برسوا من بدا نها بروسا ختميه يعني جمديه وقلي هنا وقازنده هنا قال هنا دبجن ام تشتكي نابينين ما بس من اويا دم پارتی اگر افسر نگره دولت بیدنگ به چارچوبه که یاسایی ندته پروسه ولبره یعنی چالاکیین سیویل دار بخن خوپشاندانان بکن دا کون قادیان دا خوازش کوملگاه نیو دولتی بکن شو به چنده آشتی برقرار بیدن ولبره تشتکی هو بکن
البته که امه بکش بریان هاش مکر امه عینی دیسا بکن یعنی طبعا برپرسیاری نه برپرسیاریا گل کردوگی دم پارتی تنیه برپرسیاریا گل ترکیه همیش که راست برپرسیاری مؤلفتا دولت ترکیه یا پارلمنت ترکیه برپرسیاری سیویل سازین سیویل جواکی این ترکیه به تواییه جبرکو پیواجو سر بکوه هر کسی سر بکوه هر کسی سر بکوتن اگر کو بخاتمه به طایبتی اگر کو برواجی ببتن و بر به مقامك ديفا بتشتن اي والله هر كسي ونضابك اي ام وكي قالي كرد وكي سياسة مدارن قالي كرد حتى ها مال برفض ما تكوشين كريا عيني باري مال سر بشتامي عيني دستتا خوش بن كاك محمد هين هر هبن سركتي بن همي هيفي مرادا مجي اويا وكي كرد كو كرد سر بكبن التلفدري بن باشور بن باكور بن روشهلات بن روشاوا بن گرنگ همی هیویا ما سرکتنا کردانه سپارم هیویا وجی هر اویا جبر ویکی ایترم حزدی کن کو کرد سر بکن و مافین کردان وارن جبه جکرن برس محمد زکی ارمز پارلمانتار دم پارتی شرنخه کل انقرد گلمان و گلکی سپاسین هر هبن